Добрый день, я Макпал Мырзашева, инженер по наладке и испытанию теплохимического оборудования службы наладки и испытания. Сегодня мы со своими коллегами участвуем в рамках месячника по санитарной очистке города. Убрали большое количество окурок, бутылок по территории, закрепленной за станцией. И хотелось бы попросить горожан, уважаемые коллеги, жители и гости города, прошу вас соблюдать чистоту и после себя всегда убирать мусор. Бірдің жұмыскерлеріне, қызметкерлеріне өте көптен көп рахмет. Көшемізді тазалайды, жылда тазалап, ағаштарымызды ақтап, сондай таза балаларымызбен кешкілікте серуендейміз. Көшемізді тазартып кетеді. Көптен көп рахмет. Бірдің жұмыскерлеріне, қызметкерлеріне, бастықтарына, барлығына да рахмет.